الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Na mga kakasih hatiran, alhamdulillah, kuma kita niyo simparsukuan na to waktu ini, waktu sa alga-alga, doon nakita niyo ni makadawhat sing karayawan dengan Allah Ta'ala bang na to na usal in waktu na to doon hakaridaan niya. Yan na sin waktu ini. InsyaAllah Ta'ala sa tayo rin ang guru mulia, amoy hindi milka to patunto waktu ini. Dinak magpanukay, tukbal ko yung guru kalasahan, wayroon na rin yung dikasya kapit Nasir Abdul Rahman, wal yakafadal siya datuhu maspo. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulirin dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu hakabiyaksahan. Umatud na isab kami ganap pangadyan maun pahadarat sing kamu. Hari indi inna inabutan sin suara ini. Lagi-lagi masih kita niwa pengajian bunga sin pag-iman.
habunga simpag-iman, papasinguran ka to taniw sinallahu subhanahu wa ta'ala in pag-amal simbar iman usog, iwan pag-amal simbar iman babae. Sabab kalna kiyaridaan sila sinallahu subhanahu wa ta'ala hadunya. Aula kiyaridaan sila sinallahu ta'ala haadlaw kana. Sabab kalna wala na lupas insya rayaw piara kanila riya dunya. Wala na lupas in rahmat piara sinallahu ta'ala hapanagnaan nabi Adam alayhi salatu wassalam. Aula na tuod wala na lupas in rahmat. Ianughara sinallahu ta'ala ha ummat kahinapusan. Mga kakasih sinallahu ta'ala, in ganap pangadyan niya tud na mo, maun pahadarat sing kamo. Ayat kapituan tag-isa, Suratul Ahzab. Di ayat ini panawag-tawag sinallahu ta'ala papakuyagun in mga sila bariman usog iwan bariman babay. Pabila kakuyagan dengan Allah subhanahu wa ta'ala way comparison niya kakuyagan dengan tao. Dahil nga sabab yadto mga anak po, magkagunahan kita niyo kuyag, iwan kakuyagan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Abat supaya ri malupasin rahmat, piara ka to taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala, kapital singkatan, kapital na to. Tainguan na to mga anak po impalman sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu danundaran tiatag sin Allah ta'ala im mga sila bariman. May ta'yad to. Sabab iaamalan nila inrukun imanunum. Unin nag-amal kanila, jantung nila. Bigi jantung nila, atay nila, tudyo pa nagpapanjari Allah subhanahu wa ta'ala. Nakananam na insimud nila, inirad simud nila, inlaum simud nila, sinlana, biwan sarap, simpagkaon, iwan simpaginom. Labing sarap, kaya na naman sinjantong nila, antara sinipon, iwan tagipon. Matalibud dunya wa matalibur ruh. In kagugunahan sinjasad, napakay nila. Lagi na dawhat nila. Damik kiyan in kagugunahan sinyawalihan. Labing in dayaw kiyan na naman. Antara niya iwan sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yaddo, papasinguran ka to taniw sinallahu ta'ala yung mga sila ini ang pakitaniw makalamud, hapal tawagan. Ang pakitaniw makalamud, hipagmalaki sinallahu ta'ala hamahadya na hadlaw susungon.
Mga sila bariman usog. Iwan bariman babae. Bukon sila kanabihan ng gulalan, bukon sila karasulan, sa kawa karihilan sila sahaya. Biya sing kiarihil hakanabihan iwan hakarasulan. Bukon sila nabi, bukon sila rasul, sa kawa karihilan sila, sabab kal na sadya kiyahagad nila, piyakay nila ang kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu. Tiyawag sinallahu ta'ala yung bariman. Amin niya amalan sin jantung niya in rukun iman unun. Unin paltawagan kanila. Ittaqullah. Mumusya niyo, iban ayarin niyo, injasad niyo, iban sinyawalihan niyo. Nasakali na balis ka, tiniyayaran sin taubadyo niya, taumpa niya, sasakatan niya. Ginis barapa. Ittaqullah. Ayarin niyo, palihalaha niyo, injasad niyo, iban sinyawalihan niyo, biadin nindagbus magpalihala, iban magayad, hinangun inda akan sinallahu ta'ala haatulan kabayaan sin nagdaak, mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mo sadyahin nga kabayaan mo. Ipon kau sintuhan. Mahad kau hakabayaan sintuhan mo. Bukon kau hinang ipon sa kalna kumangi kau. Ngan sadya ipon kau sintuhan sa kawa. Piyawidda kau sinallahu ta'ala. Dahil hakatan piyapanjari. Aula-aula na mga anak ka po, magkagunahan kita niyo magmumu, siya magayad. Yari kita niyo hamasya sa taud-taud manusia. Saka, wa mataud day sabne, matiwan ridji ki iyan ugara sintuhan. Habang mayan, magtag-ipon siya pa Tuhan, habang mayan magtaat siya pa Allah Ta'ala, di siya magtaat panapso niya, di siya magtaat pasahwat niya, di siya magtaat pikilan niya, di siya magtaat ang mga kihabayaan niya, sumagawa, magtaat siya lugusun niya, inatay niya, impituang gautabaran niya, indila niya magtag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakabayaan niya. Mga Tuhan, doa na, tuko sin atay, iman. Tuko sin pito ang gauta baran, hinang. Hinang nga inda akan hakabayaan sin Tuhan, kiyukuyakan, muhung sin karayawan dunya, iban tutong basa na adlaw ka na ka na. Iwan layo ko, dengay nang mangi, tumangkis buka hamul ka iwan siksa sinallahu ta'ala hadlaw ka na iwan hakajujanaan hakabuhi. Mawinsa na majujana imanu siya nagmasyat pa Allah ta'ala. Ay siya ko walaw nakiyasarapan siya bukon. Sarap mabinsa na siya. Sarap siksaon siya. Sarap pagmulkaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala waliyadu billah. Na, uno pembiyata sin Allah ta'ala. Wa qulu qawlan sadida. Yung kaulan sadida, pagkabtangan kamu sing kabtangan, kaulan mardiyan lillah, sing kabtangan kakuyakan sin Tuhan. Nakabak karayawan in nagkabtang, nakabak karayawan indi mungug sing kabtangan niya. Mardiyan indallah, karidaan siya,
kakuyaran siya sinallahu ta'ala. Minsan nari kumuyagin tao katanta na dunya ini. Sabab minsan uno peninangon mo, kiyuyaran bihawon pagkonsum, di ukalanda kay mo. Dahil nga sabab yan, paunahuning kuyag. Kabayaan sinallahu ta'ala. Na, pamungkaw, paglapal, sadya kaw sinlapal, mardiyan indallah. Wakulu kaulan sadida. Kaulan mardiyan indallah, kakuyagan, karidaan sinallahu ta'ala. Ingkabtangan mo yan, mabarakat. Ingkabtangan mo yan, ibadat. Ingkabtangan mo yan, pagtaat pa Allah ta'ala. Hikarwa. Kaulan mustaqima. Pagkabtangan sadya kau singkabtangan mabuntul miya makadapar man sintuhan iban hasara. Miya makadapar man sintuhan iban hadis sinjunjungan alaihi salatu wassalam. Apabila mo yan kiabtangin bihandag bus, marudiyan indallah. Kakuyakan sintuhanin suara mo, kakuyakan sintuhanin nalalaungan mo, in nagkabtang kakuyakan, in nakarungog kakuyakan, takapahalain naglapal, takapahalain di mungog. Imbihawon tuwan, magbinasa. Bang naramak pistol, magtimbak kita lang ni. Uy, nakansyunan pang Hindu. Wala naruunin rahmat, wala naruunin mardiya, wala naruunin mustaqima, kansyo na yan. Ini katu kaulan sawaban sidqa. Kabtang kausin kabtangan bunal, way puting, way paglaog, way paganyanya, way katantan sa baitaan ng kabayaan ito. Bang mo yan kiabtangin kabtangan bunal, way puting niya, marudiyan indallah. Kakuyakan kausin Tuhan. Ano yan mga to? Ama sa sin Imam Malik. Ang miyaon kaniya. Pagdatong maun kaniya, iya subo siya sin Imam Malik. Unulong ni maksud mo. Inuhuna-huna sin Imam, mga magguru kaniya, mga subukan niya ilmu. Nalawang niya, ang kana kumyari kay mo, atanajar ma'aka. Mawa ako magdibiti man ikaw. Bang mo ako raukon, makadako kay mo. Bang takaw raukon lang niya, takaw makadka ako. Tuwi ko nung kabtangan, dumamagdibitaw no. Na, hikaru along niya bangahon makari. Puas den kato. Daukon ako, akad kura kaniya. Daukon kau, suwera kau, ako iwan ikaw makad kaniya. Nalaong sin Imam ini, bukunin aga mapagdiskasan, bukunin aga mapagdibitan. In aga ma, nu'minu billah, al-ittiba, wal-iktida, wal-ihtiram. Inaaga mapag-ingatan. Pangadjiun. Bukon paglukatan, bukon pagdibitan. Bang kauriaog, agad ko kay mo bang ako rimaog, agad niya kato, bukon. Sa magad aparman sinallahu ta'ala, iwan hadis, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magad, simingod, iban manglaggo, mamudji kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bukon kabayaan. Okay, nga sabab yan. Magkakunahan kita niyo hamasan na to ini, kaulan syadida, kabtangan mardiyan indallah. Na, bang muadto kaya kabtangin bihad turagbus,
Unin baita sin Allah subhanahu wa ta'ala, yuslih lakum a'malakum. Kabtangan, lapalaning kabtangan bang mo kialapal, ampunun na kausintuhan, piapas na dosa mo. Inhalga sing kabtangan pamarayaw. Saan yung mga to? Yuslah lakum a'malakum. Paman sinallahu ta'ala, bang niyo iyaga din biyad turag bus, anugaraan sintuhanin atay niyo, anugaraan sintuhan impito ang gauta baran niyo, anugaraan sinallahu ta'ala, inswaran niyo, pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Waffaqakumullahu ilal khair. Anugaraan kamu sinallahu ta'ala, tunyukanin atay niyo, tunyukanin pituang gautabaran niyo, pakabayaan sintuhan. Buko na kabayaan sintao. Uiroon marayaw kabayaan sintao. Bang di mayawin tao yan, miyagad siya sing kabayaan sintuhan. Saan yung mga tuan? Yuslih lakum a'malakum. Tay maun sintuhanin hinang niyo. May tatay maun. Miyagad ka mo kahatulan. Miyagad ka mo pamando sintuhan. Wala niyo iyagadin napso niyo. Wala niyo iyagad insyahwat niyo. Wala niyo iyagadin pikilan niyo. Wala niyo iyagadin ingat niyo. Ingkatan yadto piya taalok niyo pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfir lakum junubakum. Nah, himatuleng kataan pekerjaan mo. Hintung bas sinallahu ta'ala kay mo, papasun na sintuhanin dosa mo. Iman sindosa nila, magkarunahan kita nyo, mag-ampuni-ampuni. Magkarunahan kita nyo, kauhaan tagupat ka dyan, mga yu, astaghfirullahal-azim wa atubu ilay. Nah, yadto mga tuan. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Naisiusin tao. Pagtaatan ni mga nasabot yadto. Nasabot atulan yadto. Nasabot kakuyaran yadto. Pagtaatan ni Tuhan niya. Iwan sinaraak maun kaniya. Naunin dayaw. Pakad pada pawzan azima. Sabon na tuod, magparuntungan sila hadunya. Iwan magparuntungan adlaw ka na. Simparuntungan mulya, simparuntungan sa rayaw-rayaw, wala dayang hatao, way dayang hatao, sakawa dayang Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw si manyang nagparuntungan kawantara mo iwan sintao, labi insan niyang simparuntungan hantara sin ipon iwan tag-ipon. Uno yan. Ya'ishu fid dunya al-amnu wassalam. Sa lugay ni abuhi iyariha dunya, halawm siya kasanyangan, kasalamatan, kasajahitra. Sa kalipyag nga nadya sintao sinula nila. Ula kasalamatan, sa oira kasalamatan, kalingukan da. Ula kasanyangan, bukunda kasanyangan, kabing sanaan da. Nah. Ya'ishu fid dunya al-amnu minallah wassalamu minallah. Halawm kasajahitraan, halawm kasanyangan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun din nga tao. Uno pa, ya'ishu fil akhirah mutmainnan sa'ida. Sa'idan mutmainna. Banghadlaw ka na. Ing kabuhi niya radto,
masanyang. Iwan sa rayaw-rayaw. Iwan halawm ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga anak po in ayat. Piyangadyan na to namura-murahan. Lukuson natin kabuhi na to piladlaw rakuman kita ni ringi. Ay ikaw magyanlaw mo makulasog sa ini. Aong pabayta kay mo sintuhan. Wal tanzur nafsum ma kaddamat ligad. Pag atura, imbaran mo sing konsum. Pag sadya kaw sing konsum. Ang pabayad to na rumdum, adlaw-adlaw. Ilaw mo. Ay, ikaw na, nagdaraig pa kami kahapon. Nagsasalam pa kami kahapon sa kalayad to na. Dahil nga sa babiyan, wala kaw iawam sintuhan. Biyabay ta kato ingkatan. Jumato ingkatan kakukunahan na to. Na mahuli mga anak po. Aun kabtangan si mga sahabat kato tani. Labi aula kabtangan sin upat khalifa. Inupat khalifa ini, piagbin sin nabi. Piagbin sin junjungan alayhi salatu wassalam kato tani. Uno yan. Alaykum bisunnati. Iwot-iwot. Baugbugin niyo in sunnat na hinang. Ang inyo baugbugin kabayaan niyo, bukon niya naman. Iwan baugbugin niyo in hinang sinupat khalifa. Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Khairun nas ba'dar rasul. Sarayaw-rayaw manusia patuhan po asin nabi. Maita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas sila na yaddo. Nawang nato maurul, innahinang nila, nakaagad kita niyo kanila, wala kita niyo kiyatuhila, sarawa nakaagad kita niyo mga sasakatan na sasakatan, bangharahan nakaurul kita niyo haulihan nila. Ay sadya kita niyo mindaran, ay sadya kita niyo minda sasakatan. Nauno yan tuang, taingukan na to. Imbogbog nila. Man lazimal hamd hisiusin tao tutukan niya gawgot siya halapal ipaglapal niya alhamdulillah unin lapal alhamdulillah yan pamuji mo patuhan may tako mamuji patuhan sabab aong kyarihil kay mo iwan aong kya na naman mo. Bang mo na pataod, yamalan mo in alhamdulillah, tatabaat alaykal khairat. Tataod-taod karayawan, hiyanog hara sintuhan kayo mo. Magsungbol-sungbol ing karayawan hiyanog hara sintuhan kayo mo. Bukon kau timatagad karayawan nga pagkay mo. Magsungbol-sungbol, aundeng kankuan sa gawa. Tatabaat alaykal khairat minallah. Di maghublaw. In karayawan dumatong kay mo. Min haythu la tash'urun. Awon niya turi niyo ka na naman. Sa kaliri datuanin to mamu, alhamdulillah. Bang mudaran piagla palil alhamdulillah, di kau makapag-abuha suara mo, di kau makapag-abuha ingat mo, di kau makapag-abuha ununo kabayaan mo. Sarawa, tumaalok kau pakalapal alhamdu, ingkatan pupuji-pujihan, intupun pujiun hisiura. Allah subhanahu wa ta'ala. Tanu yan mga anak po. Dahil nga sabab yan, di masain sa bahayang bang nato di mabasain suratul Fatiha.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingkatan pupuji-pujihan. Tupon pupujihon. Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini kau, di kau tupon. Nauno rin tumup kay mo. Pamuji kau, paglapal kau sin Alhamdulillah. Ang mulia palit tu tiup kau tuon. Bang murila pa rin niya, duri na kau tupon. Nahulog kau pa ba? Bukon kau na hinugnan ka. Nakaig kau min mustawal insan ila mustawa ghairil insan. Nakaig kau ring pagkamanusya mo madto pabukon pagkamanusya apabila ri kau mamuji pa Tuhan. Apabila ri kau maglapal alhamdulillah. Hikarua. Baugbog si mga sila bariman. Hamasasin Nabi iban hamasan na ini. Man lajimal istighfar. Risyusin tao. Tutog siya, iban gawkot siya. Maglapal astaghfirullah. Bainahu wa bainallah. Kama akhbarana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siyusun tao. Tutog siya. Gawkot siya. Yakin siya. Maglapal. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Putihat lahu al-maghalin. Ukabun kanya sintuaning katan lawang natatambul lawang pamarayaw. Ito ukabun. Sababin tawyaon, tihambulin lawang pamarayaw, di sumud pamarayaw, ukabun, langkatun. Inlawang pamangi bangman makasud. Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaitaan kita niyo. Indayaw sin lapal istighfar, hamasa sin nabiyaw lanu. Hangibu katahon, inlugay niya, magpasampay sa pag-aarama. Wala na miyabot. Siya mga katus kay manda. Piara tung naintupan. Nabiyaitan na yung kauman niya, paglapal kamu astaghfirullah. Pangayo kita niyo kaampunan pa Tuhan, magpaulan rahmat. Tumaudin alta na to. Iban dumayaw in anakapu na to. Ama sa sinabi, biyayta da isa. Sa lugay sinabi niyo, sin Rasul niyo roon ka niyo ay siksya. Naminig na. Nawapat na. Aum pa. Sa lugay ka mo naglalapal sin astaghfirullah al-azim. Di magparatong siksa. Di magparatong nabihawon to ako. Tuhay magsugsug tawad. Ang pamaglapal. Amo pa isabing kaya niya nagsugsugin siya. Uy na. Yung kaya niya isab di dami sa manglapay. Dahil nga plural, harap pa singular rin kaniya. Isa-isa hun niya. Ano yan mga tuwan? Nahisiyusin tao. Gawgot siya maglapal istighfar. O kabun sinallahu ta'ala kaniya ilawang pamarayaw. Kasabab simpahala sila pala. Ini kato. Baugbog si mga bariman. Man lazima as-sala as-salawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yun taukog danim pagsalawat niya. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naisyo rin tao magsasalawat pa nabi. Amo rin mga bariman, kurikin lapal. Bukon bariman yan,
ginisbabara pa na yung pagsalawat nila. Hisyusin matao din salawat niya panabi. Amin salawat atulan. Man salla alayya marra, sallallahu biha asara. Siyusin na kasalawat. Abdasin na bimakaminsan. Salawatan sintuhan makangpu. Nakita ako ng pagsalawat mo bang kakantian dahang po. Ayan mga to. Sabab, aun atulan niya. Nasubin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magsapaat siya adlaw susun, hisiwin masapaat mo. Amo na yung mga tao. Miya makad sing kabayaan niya. Damik kiyan. Miya makad sing kabayaan niya. Doon adlaw si masalawat kaniya. Na hisiwin na kahinang simbihad to. Ingkata niya angan-angan niya hirul kaniya sinallahu ta'ala. Iwan isiyusim makahinang hadto. Ampunun sinallahu ta'ala indusan niya. Maitayad to. Sabab karna. Insuntuan na to magtuhan nabi. Insuntuan na to magibadat nabi. Insuntuan na to pangadatan nabi. Biya ita Quran na aturon na to kuning pangadatan na to biya. Ayad to mga anak po. Imbaugbog simbar iman usog. Iwan baugbog simbar iman babae. Piya kita kato taniyo. Piya rungog kato taniyo. Wala naroon impatta nila sa yari. Kaya bibin kato taniyo. In nahinang nila sa kurang-kurang singuran sing kita niyo sa babeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam papasinguran in mga sila nasabot amuin upat nasabot to sabab khairun nasi ba'dar rusul au ba'dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na murah-murahan mga anak po, tub-tub na ridto dalam doa mo pagtaayon kita niyo kabayaan sintuhan. Uuhon na to, injasad na to, uuhon na to, inyawalihan na to, papagbatukon na to, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang na to na hinangimbiyad turagbos, in kita niyo, insya Allah ta'ala, halawang pamalihala sin Allah ta'ala, di nakakausan sin tao palihalaw nimbaran niya, bang wala doon nim pamalihala sin Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.